الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli apo asin salam muna-muna itukbar nato in pagsyukur sa taud-taud pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin dehelan pakita niyo maniyo tiyo usog dahil na sabab kaya tunay nato in paldaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amahuli nito mga umat muslimin, alhamdulillah, maray in puasa sin kita niyo kulang labi hang tutag-ulong na adlaw, alhamdulillah. Mga kataw tayo manguran na aga masin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita niyo manusia, aun sadya kabiaksahan nato atau aun sadya pangadatan nato. In pangadatan sin kita manusia, bisan pa uno bangsa. Hangan sin kita ni bangsa manusia, in kasusuakan nato aunahan sadya. Aunahan sadya in kasusuakan nato, in kasusuan nato. Uno-uno pakarajaan, aunahan. Misan bagsakat kapal, magsakat sa sakatan, wayron saan mabaya ikabin, wayron. Akan naman kumaga da kapal, dahil nasambuang ka ataw harap pa basilan, ataw rin na basilan harap pa sambuang ka. In kapal, doon pa rin sa isla, in kabayan ta, doon na kita hikadlawang yun, karay na sinhagdan, asupaya kita makanaog. Biya ping pangadatan si kita manusia. Malaingkan, in Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin bulan Ramadan, amin bulan, dihil sin Allah ta'ala kamulian, in sa barakat-barakat, in sa lagu-lagu, tumbas dirihilan sin Allah ta'ala amin hinapusan sin adlawan sin Ramadan atau sin hinapusan sin bulan Ramadan. May kaya to, sabab dito siplit sin Allah ta'ala in hambuk doon. Amin doon bidda in ibadat sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon haruman yung amunin doon Laylatul Qadar. Nang kita manusia inapas sa katan paunahan katan inapas. Mang dumatong ng bulan Ramadan, labi na lubah panagnan duman sin tarawih, agad dagsok in masjid, agad dagsok. Sampai hikarwaro, hikaturo, hikaupat dum. Dumagpati ng doon, agad-agad yung manusia mag-ig na. Mag-ig. Biyak yung pangadatan sa kita manusia. Ninawlaw subhanahu wa ta'ala, yaon nabyutang in sa lagu-lagu sa barakat-barakat, amuna in hinapusan sinduman sin Ramadan, dahil nakawantag sa kasubangan, dumagpagpakatluan kasubangan atau kawantag sa kasubangan, yaon nabyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in duman sa barakat-barakat, ibang lipat manglipat, in tutong basa sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk saja ibadat, sin umat Islam, doon haruman yaon, in ibadat mahasirnya khairu min alfi syahr. Artinya marayaw pa rin sin hangi bubulan kaya pag ibadat sin tauna kauna rin kato. Biya sin pagkaon. In pagkaon, isang pabiya din isarap sin pagkaon. Sa in iyang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhir ta'am barakah. How in barakat sin pagkaon. Yaon ha
hinapusan sin pagkaunta. Amin. Bukun ni sabkapin, bukun. Amin. Hinapusan sin pagkaunta, doon biyutang sin Allah Ta'ala yung barakat. Doon biyutang sin Allah Ta'ala yung barakat. Sa in kita manusia, in paggadata sin kita manusia, ikabayan ta, amun masarap pa sa Jakarta, amun ununin ka butang dayon, amun tika kasuakan ta. Diyan yung pangadata sin manusia. Misan pag awhawon mo bangsa, lumawag biyan yung pangadatan ta. Naman jari, mga umat Islam, mga kiulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yari kita dihilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag ibadat sa lagu-lagu amunin duman si bulan Ramadan. Sebab in duman si bulan Ramadan ini in tumubo palam sin tinggi jantung ta in ibadat doon halam si bulan Ramadan amuna in parakala pag mabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal pa uno ibadat hinangon muron halaman sin duman sin Ramadan atau adlawan sin Ramadan imbungannya amunin takwa. Amunin pagmabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab in pagmabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ilaw sa mga ulama at-taqwa ra'sul Islam. In pagmabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala puunan sin ka-Islam. Naman jari kita hinduan sin hambuk sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi in pengajian tarang ini amuna in parakala sin pagmabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pagmabuha pa to Rabbul Alamin aga din Nabi sarana singkatan kahuruhan. Aga din Nabi sarana singkatan kahuruhan. Sahabat malengkan aun advice kato sin hambuk sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sahabat ini hambuk siya nahinan hawak tu nakauna tu hikalima khalifah sin agama Islam. Amunahi Umar ibnu Abdul Aziz. Lawi Umar ibnu Abdul Aziz. Sabab ini supaya tama makahangad tamarayaw, maparat saya tamarayaw. Sabab Umar hawak tu siya nahinang nakura, nahinang siya gubernur sin Egypt. Hawak tu siya nahinang gubernur sin Egypt 2 tahun tapi amarintah ni Umar napasan yang ngayon hula Egypt. Napasan yang niya intaw walam sin Egypt, iba naparaya niya intaw walam sin Egypt 2 tahun na. Naman jari-jari kita bitan sin Umar ibn Abdul Aziz. Law sin Umar, laisa taqwa bisyamin nahari wala qiyamil lail. Bukunong niya impaganan pag mabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin magpuasa kau hadlawan sin Ramadan atawa akasunat-sunatan sin adlaw susunnatun. Atawa wala qiyamil lail atawa sumambayang kau sin sambayang tunga dom qiyamul lail. Ba'da dalik walakin taqwa Allah tarku ma harramallahu wa ada'u mahtaradallah. Walaupun nungnya impaganan magmabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin taikuranmu tinggalanmu hiwinmu ingkatan unu hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat tu impaganan real pagmabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukulongnya in pagmabuha amin doon sa jako nagpupuasa. Yan ang pay puasa fardo, yan ang pay puasa sunat, atawa tindog mo pay siyang bayan kung doon. Bukod na tunong niya yung pagnanan, matan pagmabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa walaw punong niya yung pagmabuha pa Allah Ta'ala amin tinggalan mo in uno-uno na katan hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katan sin hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin tinggalan mo yapko. Amyat timatan pagmabuha pa Tuhan Rabbul Alamin amin pagmabuha timunyok halaw sin bigi jantung sin kita umat muslimin. Sebab amun ini maksud ta magibadat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun mahasirta, madawat ta imatan kabuha pa Tuhan Rabbul Alamin. Sebab in kabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukun biya kabuha ta papinit. Bukun biya kabuha ta pahambok manusia bukun. Dugain impaganan pagmabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amun ning kataan liang sin Tuhan Rabbul Alamin subay tay kurang si umat muslimin. Amun timatan pag mabuha pa Tuhan. Akan in ayat sin Tuhan Rabbul Alamin nasabot niya alam sin surah Al Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maita niya bialikan na karwa. Sabab pag mabuha bukod siya nakatanong dun hamata. Bukod nakatanong dun hadila. Bukod nakabutang hamata, bukod nakabutang hatay nga sa impag mabuha haum siya nakatanong dun halawm sin pangatayan sin kita manusia. Dun nakatanong, dun nakabutang halawm sin pangatayan sin kita manusia impag mabuha Allah Subhanahu wa taala. At tinatinggalan mo hiram sin Tuhan Rabbul Alamin. Sibuk dah sibi malago, tinggalan mo ya tutay Quran. Sebab ini maksud sin Allah Ta'ala piado in bulan Ramadan. Ini maksud la'allakum tattaqun. Murah-murahan katanuman kamu langsung Allah Ta'ala simatan kabuha patuhan Rabbul Alamin. La'allakum tattaqun. Supaya katanuman kamu, supaya katubuhan kamu simatan pagmabuha Allah Subhanahu wa taala. Bang in pagmabuha maka tanum marayaw halom sim pangatayan ta. Maunit tanasukan in hinang maasiat pa Allah Subhanahu wa taala. Di tenayin kawin in parakala pagtaat pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Biat to. Wa ada'u maftarad Allah iban hitulay ni kataan piado sin Tuhan Rabbul Alamin. But in manusia, in mu'min, bang tumubo in pagmabuha po Allah Ta'ala buku mahal ka kanya in dunya. Sabab meta, isinsuntuanan na to. Amo ni mga sahabat. Umar barkanan artan halam sin Makkatul Mukarramah. Uthman ibn Affan demikian barkanan halam sin Makkatul Mukarramah. Abu Bakar Siddiq, mga sahabat inda Abdurrahman ibn Auf sila ti mga dayahan sa atarkala timubuk matan ingkamu alam sin pangatayan nila ialok nila pag-aga marayaw. Tiok nila nyawa nila, tiok nila ingkabuhi nila mangmayan tumindugin agam Islam. Sabab yaon sila kaya tanuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam simmatan kabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang kita beriman, bang kita kaya tanuman sin pagmabuha pa Allah ta'ala kung kita masukat. Bukun kita biak dagus masukat atin biak mapahila para kala daka sa Allah Ta'ala. Atura ba, ang dumatong ni Allah Jumaat. Kapayuhan ni manusia matan, kaya tanuman si pagmabuha sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na-apply nila ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. At napaham nila ayat sin Allah Ta'ala. Amun panawag-tawag sin Allah Ta'ala. At bang dumatong na adlaw Jumaat, patinggalan na sin Allah Ta'ala kataan mahal ka pasalan si pagdunya, pagdaka. Maun sila umusus, balog sin masjid mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Kana naman may manusia, amun katanuman si matan pagmabuha pa Allah Ta'ala, way pamiyabot magtudon na sila. Pasaling pag-ibadat, bukod sa magsambayan. Tiyawag ko sin Allah Ta'ala, yawnin halga doon, halaw sin masjid, magjikil ka, magbasa ka Quran, at uno yung hinang doon si masjid, highway patimindugin ang Jumaat. Diyan to. Amin at mga manusia, amin tiyata naman si matang kabuha po Allah Ta'ala, mahal ka in pag-ibadat patuhan, dahil si pagdunya. Nah, wa'adahu maftarad Allah, hitunay niya in uno-uno na parakala, piyado sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imatan bar iman di magpi, kawajiban doon kanya, Di magpi sing kawajiban doon kana inmatan beriman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang kita tubuhan dapat iman marayaw iman. Tubuhan kita si pagmabuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mabugat kato in kawajiban sin Tuhan Rabbul Alamin. At ini bang kalagyan kita sintiado sin Allah Ta'ala bukon mahal kato in dangangan ta mahal kato pagdunya ta mahal in umalot kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan may mga manusia beriman matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukon mahal nga in kabuhi nila bukon mahal nga in kabuhi iban sin amin nyawalihan nila bang maglakin agama Islam biak to in manusia matan in kabuha pa Allah Ta'ala uno-uno na in piyado sin Allah Ta'ala di siya umyan di
So paano biya sinamin paghaji ini? In paghaji, bang in alta mo mabot na hatupungan, aon nga hikawin mo ahli mo, kaya bayaran mo rin katan utang mo, lakpas na rin ang katang problema, kaya wajiban na ko maghaji. Kaya wajiban na ko maghaji. At inabang imatan, in kabawa mo yan, halang si pangatayan mo. Ayun ako, at magliling sinamin, uno pa yun, sumaguto pa lang si pangatayan mo. Bang mapuas na yung katan, at mapuas mo na yung ahli, aon hikawin mo ahli mo, puas na yung utang mo, labi na yung kataan mo, ikaw, pahula, labi-labihan, kaya wajiban na ko maghaji. Ito na yung paghaji. Damit yan. Bang kaubyusa sin Allah Ta'ala ata, puas na yung kataan, ito na yung jakat, ha mga tao taghak. Biyak yung mga manusia, tiyubuan, sin pagmabuka po Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lawi talat Ibn Hubayb, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri min tarju sawabullah. In pagnanon niya pagmaruha pa Allah Ta'ala, tanto amoy hinangon niya in taat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asupaya siya malikus sin sahayat sin Allah Ta'ala. At inaimano siya matan in karuha patuan Rabbul Alamin, hitunay niya in parakala pagtaat pa Allah Ta'ala, hasupaya siya malikus sin rahmat sin sahaya sin Allah Ta'ala, tarju sawabullah, amin, hulat-hulatun niya in tumbas sin Allah Ta'ala kanya, biyapin matan pagmabuha sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lawhit talak Ibn Hubayb, wa an tatruku ma'asiyatillahi ala nuri min Allahi takhafu wa itabillah. In matan magmabuha sa Allah Ta'ala amin taikuran niya, tinggalan ng kataan maksiat. Amin kataan maksiat, amin hikaukat niya rin nasahaya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sarta insya mabuha siya maun pa siksa sin Allah Ta'ala dan dito hadaw akhirat. Imbar iman bang imat tan kabuhat niya sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinggalan niya ingkatan maksiat sarta iwan mabuha siya siksa usin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dito hadaw kana. Yakin manusia imbar iman. May tak ko maglugto, may tak ko magibadat. Sindi ko dihilan sin Allah Ta'ala alta dia dunya. Bang ko magpuasa, may tak dihilan ko sin Allah Ta'ala kasanyangan alta, wala. May tak ko maghaji, may tak ko magibadat patuan Rabbul Alamin, asupaya kau karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin, asupaya kau malapas dahin halawang siksa sin Tuhan Rabbul Alamin, dahin hadunya dagpak pa adlaw akhirat. Biyak imatan pagmabuha pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aun wasiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Aun wasiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamang umat ni hamun kita niya. Unin wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piala ni hadis. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu an rawahu Ibnu Habban. Qal qultu ya Rasulullah. Law ya Abu Dzar ya Rasulullah ausini. Ya Rasulullah, nasihati aku. Hindu ya aku ya Rasulullah. Lau si Rasul, usika bitaqwallah. Ya Abu Dzarrin, in wasiatku kaimu pagmabuk umatan fa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa innahu ra'sul amar kullu. Sabenar-benar tu in pagmabuk fa Allah Ta'ala sianong niyabihan in uhanan singkatan pakarajaan. Artinya in pagmaruha ko Allah Ta'ala siyain uhanan singkatan pakarajaan. Artinya mag-ibadat kau din sa pagmaruha ko Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nagpuasa kau sa pagmaruha ko patuhan, pagtaat ko Allah Ta'ala. Isun artinya imanu siya unya, may ko nagpuasa. May ko nagsambahayan, may ko nagtarawih. May nagbutang ko muhadara, nagbutang ko nasihat, unong sabab, nagtaat ka pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Amat isara. Nalau si Rasul wasihatan takau sin pagmabuha ka Allah sabunna in pagmabuha ka Tuhan siana in uhanan singkatan pakarajaan singkatan da'atan sin Allah Ta'ala amuna in pagmabuha ka Allah Ta'ala. At-taqwa ra'sul Islam wal iman wal amal. Lalu si mga ulama in pagmabuha uhanan sin ka Islam iwan uhanan sin pag-iman iwan uhanan sin katan hinang lalu sin mga ulama. Harungan riwayat alaika bittaqwallah fa innahu jama'u kullu khair. In pagmabuha kulungnya pa Allah subhanahu wa ta'ala tan tutub siya na yan in amuin tibayuan likusan singkatan hinang marayaw. Hati niya in pagmabuha pa Allah ta'ala langkop na ingkatan hinang marayaw. Bangkaw magmabuha na pa Allah ta'ala mahinang mo na ingkatan dakan si Allah ta'ala sibuk na sunat, fardo, wajib, manahut maslag mahinang mo na ingkatan tibayuan sindaakan si Allah ta'ala bang in pagmabuha yan halang sin pangatayan. Dumil kita sampul. So pama aun usog na maya-maya siya. Pagubos in babae yun, ladot na tugtiya bayaan niya. Iyak to mga sipakula diya sa mga basila. Bang tumugunin ng amin babae yun, nung niya, na magkamalasara ka ako, magkamaulong da ka ako, natiwawaro sa bakmari. Na, ampay usog yun, amon real inlasan niya patuhang, ay inlasan niya pababayaon, bang siya rin matu, mabuha siya, berikan sin babayaon. Atas niya katuon. Sabab may ta, unin maksud, asupaya siya, di berikan sin babayaon. Mabuha siya, amon berikan sin babayaon. Nin Allah subhanahu wa ta'ala, intuan Rabbul Alamin, apabila ingkatan daakan niya, way mo kiangad, di kau kalasan si Tuhan Rabbul Alamin. At-taqwa kullu ma yuhibbullah. In pagmabuha ka Allah Ta'ala, katan, higalasasin Allah Ta'ala kayo. At-taqwa kullu ma yuhibbullah. In pag-anan, pagmabuha ka Allah, amin, katan, kasusuban sin Allah Ta'ala, pinangun mo. Sibuk na magaan, sibuk na mabunggak, sibuk na uno-uno na, kabayan, kasuwa ka sa Allah Ta'ala, hinangun mo. Di ko biya natin yung mari, di. Sabay ingkatan kabayan sa Allah Ta'ala amunnya ku impang pagbuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambo usod din ang mga salapus sali na kauna. Aun wasiat niya, law silang bukyon, usika bittaqwallah. Law sinusugyon, wasiyatan tak ano niya, hatungod pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito sarap. Wasiat ini sinambuk usog. Hazaman sin mga amin salapus salih. Law sinambuk usog ini. Fa innahu min akrama ma asrarta. In pagmabuha niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabunna tu siya na in sa mulya iban rahasya patuhan. Sabab bangu makawa in kahinyuk-nyukan si pagmabuha pa Allah Ta'ala siya na ini sa mulya iban rasya mo patuhan Rabbul Alamin. Sabab in pagmabuha patuhan amon ini secret mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secret ini. Law sinambuk usog. Ma asrarta. Akramta ma asrarta. Secret hikamulya sin Allah Ta'ala pahambo manusia amin matan in pagmabuha niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naman kita maripa mga dalil din alam sing Quran maha mulya. Unin palman sing Allah Ta'ala. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Law sing Allah Ta'ala walaupun nungnya bangsadja nungnya in mga sila isyu in mga Yahudi in mga manusia
amanu wattaqau. Amin. Mattan in pagparatsaya nila, mattan in pag-iman nila pa Tuhan, iban mattan in pagmabuga nila pa Allah Ta'ala, lamasubatun min indillah. Dagsukan sila sin Allah Ta'ala, sin karayawan, dahil hadarat sin Allah Ta'ala. At tinimang mattan in pag-iman ka pa Tuhan, mattan in pagmabuga ka pa Allah Ta'ala, dagsukan in manusia, sin karayawan, tumbas din hadarat sin Allah Ta'ala. Janji sin Tuhan Rabbul Alamin. Law kanu ya'lamun. Bisan palaw niya, in kaunan, di niya kaingatan, sa dagsukan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin karayawan, dahil hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Biya sin ayat, nasabot tarong ayat, walau kana amana ahlul qura wattaqau, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Law sin Allah Ta'ala, bangsa janong yang mattan in pagparat saya, sin manusia yaun, iban mattan in pagmabuhat niya fa Allah Ta'ala. Amun, walau amana ahlul qura wattaqau, bangsa janong niya, mattan in pag-iman, in pagparat saya, in pagkagad sin manusia, alam sin hula yaun, alam sin kauman yaun, wattaqau, iban mattan in pagmabuhat niya fa Allah Ta'ala, lapatahna alaihim, ukaban namu kanila in barakat, lapatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Ukawan namo kanila yung barakat na atas langit, iban barakat hangin lupaan. Unin pagyamin sin Allah Ta'ala barakat. Law si mga ulama, rizki. Bang iman siya, mattan in pag-iman niya, mattan in pagmabuka niya, ukawan sin Allah Ta'ala in rizki kato, dahil hataas sin langit, iban hangin lupaan. Di lang kita sin Allah Ta'ala, paluwayo sin Allah Ta'ala in rizki kato. Akan na sa mga sahabat, inda Abu Bakar, inda Umar, misan payubos nila yung arta nila, ipagsuport pa agama, hibuksig nila katan, di na maglugay, makabak na sila arta, makausaha na sila. Sabab mattan yung pagkahagad nila, mattan yung pag-iman nila, mattan yung pagmabukat nila sa Allah Ta'ala, maluway sila makabak ni jiki. Misan sila yung nalam si pagjihad, yung sila nalam si buno, pag-uwi nila pa Madina, mag-usaha sila, maluway nila, usaha ng milyon-milyon arta, ipagsupot nila pa agama. Akan ang kalagyan ta umat Islam, mattan in pagparat sa yata, iban mattan in kabuha ta pa Allah. Sabab amo yung kalagyan ta. Sabab ang tanuman kita sin pagmoro pa Allah Ta'ala, katinggalan tingkatan, maasyat, katan sin hiram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaruang ayat, beta sin Tuhan Rabbul Alamin. Yatwa suratul Baqarah ayat 2. Ikaruang ayat, beta sin Allah Ta'ala, Asura Nisa ayat hanggatus kawatag siyam. Law sila Allah Ta'ala, wa in tuslihu wattaqu fa innallaha kana ghafurar rahim. Bangsa jong ya piara yaw sin mga manusia yaw. Iban sin pagmabuha nila piara yaw nila. Hijatu nila marayaw in pagmabuha nila fa Allah Ta'ala. Fa innallaha sabunnal bunnatu din Allah Ta'ala ingkau na sin Tuhan Rabbul Alamin bisang pabiya din dosa ni patuhan Rabbul Alamin in Allah Ta'ala sampurna in pangampun niya iban sampurna in lasan niya ha mga tao mattan in kabuha niya pa Allah Ta'ala. Artinya nayari kita halik usal simbulan Ramadan, yari kita halam simbulan mulia, maray na tumaykod kato tani bulan mulia, hijatul tani immattan kabuha pa Allah Ta'ala. Sa bulan Ramadan, ini ipiyag-anad sin Allah Ta'ala kato ipagsabar, ipag-anad kato sin Allah Ta'ala, ipaginang sin hinang maray pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw kita maglama-lama, ayaw kita magtugtog. Malupas imbulan Ramadan, malupas imbulan amin, piyatan ba sin Allah Ta'ala, ingkasanyangan iban amin pahala, lipat sin Allah Ta'ala rin halang sin bulan Ramadan. Ijatulun ta, parayon tayong pagmabuka matan po Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mahasir ta, ingkatan, tung basirisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikaru ayat siya butsin Tuhan Rabbul Alamin. Lalu si mga ulama, inyat to, siya but niya tinya, in ayat ito, lalu si mga ulama, piyasawa nila in ayat ini, wa in tuslihu siratikum wattaqullaha rabbakum ittamassaka bil adli wa adamul ju' fa innallaha ta'ala yaghfiru ma purita minkum
wa yarhamukum. Bang nangnya ijatulun niyo. Iban impag mabuga niyo pata pa Allah taala mattan at tamasak atinya marayaw impang gunggong niyo, marayaw impang panindog niyo. Haparakala pag mabuga sa Allah taala bil adli iban in kamu adil kamu. Atinya adil kamu. Tahu marayaw kamu. Iban layuan niyo ingkatan bukon marayaw. Iban lausin Allah taala sabunna ila Allah taala unu na indusa nahinang niyo. Unu na indusa nahinang niyo. Ampunun kamu sin Allah taala iban kalasahan kamu sin Tuhan Rabbul Alamin. Unu na dosa malago manahot. Kiparatun na to sin Allah taala padusanta. Bang mattan ijatul ta imparakala pagmabuha pa Allah subhanahu wa taala. Harurang ayat wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Surat At-Talaq ayat 5. Lausin Allah subhanahu wa taala isiu imatan magbabuha fa Allah subhanahu wa taala. Dia din intag gusto pagbabuha pa Allah taala. Ya tamassa bi hukmihi. Doon siya nang gayong kung hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin. Atin ang pagbabuha niya fa Allah taala. Marayaw in panggunggong niya roon hukuman asara sin Allah subhanahu wa taala. Unoy na sin Allah subhanahu wa taala. Wa yukaffir anhu sayiatihi kiparatun sin Allah taala in kasaan niyo. Uning kasaan amun baldus amun dosa nahinang niyo. Kiparatun na to sin Allah subhanahu wa taala wa yu'zim lahu ajra iban tungbasan kamu sin Allah taala amun labi in lagbo sin tungbasin Allah taala kiri sin Tuhan Rabbul Alamin pamanga manusia amin hijjatu nila marayaw in parakala sara sin Tuhan Rabbul Alamin iban in pagmabuha ila fa Allah taala timinggil hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Naman jari mga umat Islam, mga tiulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Ini turin ha mga tingian, nasabot si mga ulama, haparakala pagmabuha sa Allah. Sabab importante mga umat Islam. In importante, mahasil na to, inmatan, kabuha, din na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tumubo alam sin pangatayan na to, bang tumubo, in kabuha, alam sin pangatayan, sin umat muslimin, lumayo sa rin hakatan, hiyaram sin Tuhan. Mabuka siya, huminang sin, hiyaram sin Allah Ta'ala. Ayaw pa, hiyaram namun, haram na kula. Haram sibi-sibi saja. Di siya sumuok mo para kala, hiyaram sin Allah Ta'ala. Nakaingatan nyo rin pangyanan, hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Iwan sin katan, masyat, di kabayan sin Allah Ta'ala, di siya sumuok. Tangkisan ng katan, hiyaram sin Tuhan, iwan tangkisan ng katan, amin di kaswakan sin Allah Ta'ala para kala, hinang. Biya sin pagpanayam, biya sin mamuno, biya sin amin manakaw, biya sin magjina. Artinya amun hiaram sin Allah Ta'ala biya sin mga magriba, biya sin mga amin mga nyayakaw. Yan hiaram yan sin Allah Ta'ala. Natangkisan matukatan. Amin ati matan law sin Umar ibn Abdul Aziz, amin tangkisan mo in katan hiaram sin Tuhan iwan sin maksiat pa Allah Ta'ala, iban hitunay mo in katan piado sin Tuhan Rabbul Alamin. Amin ati in makna maniutiu in makna sin pagmabuha matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak ko siya naghutba, nag-isara siya nang niya at-taqwa hahuna. Artinya in pagmabuha yari nakabutang halam sin atay. In pagmabuha yari nakabutang halam sin atay lam sin Rasul. At-taqwa hahuna. In pagmabuha yari nakabutang halam sin atay. In pagmabuha yari nakabutang halam sin pangatayan. Naman jari mga umat muslimin, murah-murahan suhurun na to di halaw si bulan Ramadan. Bangmayan mahasir na to imatan kabuka pa Allah. Sabab kabalikan ko salawat in parakala dulan si bulan Ramadan amunin ayat sin Allah Ta'ala la'allakum tattaqun murah-murahan asupaya katunyukan kamu marayaw katubuan kamu marayaw sin matan kabuka pa Allah Ta'ala. Amu yan maksud sin bulan Ramadan akan na mahinang ingkatan liangan sin Allah Ta'ala dahil di halaw sin bulan Ramadan di hadawan sin Ramadan. Artinya papuasa hunta bukun saja magsandal hapdi in uhaw iban sin hapdi sa pasandal unteng katan anggaw ta baranta in dilata in matata in simudta in pangatudta in katana tu supaya tu puasahan sabab asupaya mahasilta asupaya katanuman sin
sa bunal-bunal pagmabuha patuhan Rabbul Alamin amun kumusog kita magtaat magibadat pa Allah Subhanahu wa taala sabab ilaw sintuhan tungbasan kamu sintungbas sa rayaw-rayaw sa lagu-lagu dito adlaw akhirat amun rida iban kaampunan pasurun kamu sin Allah taala walam sin surga murah-murahan mga umat muslimin mga kaulungan sallallahu taala ayaw anarun nato imbaran nato anarun nato ingin hawaran nato magmatuyo magjuhud sin parakala daatan sin Allah Ta'ala parakala pagtaat pagibadat patuhan Rabbul Alamin namura-murahan dito na sadya wang mayanin kita nyo pagpaunay-unay yung sin Allah Ta'ala amon magtuki-tuhi nirita nyo marorin pagsupatan na to parakala daatan sin Allah Ta'ala parakala amin masir na to imbarakat simbulan Ramadan wabillahi taufiq wal hidayah wabad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.